Ao ai na to'o. Pe mapu fo i le tai o whaiva o tau tai. E langa mata o le upenga o wae sauni ai o le lato whaiva mo a tai au. Ai asa ili fo i o le tō whā ma le whautanga Loloto. Samoa, to e tuu le upenga i le Loloto. Malei fua mai i whanunga le lei o le Atua. Le nei wa tātou au lia mai. Ilo nā lofa malonanga le lei. Tātou Tapua'i i le Atua. Amu ia i lātou o e Tusi le whamasinonga. O e whaile a mi o tonu e le au noa. Lea li ie. Ia e manatu mai i a te au e tusa malo finangalo. Alofa i o Tagata. Ia e asi mai i a te au. Malau wha o la tanga. Te talo o le nganga Paia. A wā o oe o le arefa mare o me kalo mātou tamā Paia. E whāvavau lava o la ua fio. Wa mātou wala au i la ua fio ni lingi mai le nganga Paia o la ua fio. E wha atoa ma tai nai o i mātou. A wā wa mātou mauti noa. O i mātou en Tagata le atoa. O lea mātou te wala au atuai lea nganga Paia. Whau winai i mātou. Mātou te wala au atu i laua fio i le suafo o Yesu Kiriso. Lo mātou wali i mai le whaola. Amene. Tatou vivi atu i le Atua i le pese o wasaunia.
Whātuatuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, man ngangana wha Peritania. Ua o whātuatua I le atua le tamā, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi. Ua o whātuatua fo I a Yesu Keriso o lo nalo e tō tasi o lo Tatou Alii. O le na whānau e le anganga Paia, na whānau mai I a Maria le Tapua'i. O le na puapua ngā tia I le pule a ponti o Pilato, sa wha sa tauroina, sa maliu, sa tanumia, no o ifo I se oli, o le asu tolu na toe tū mai ai na I e uoti, o le awhiua I le langi, o lo nofo o ia I le tū tau matau o le atua le tamā, o le e ona le malosi umalava, o le a toe a fio mai o ia e whamasino I e ola a toa mai e uoti, o whātuatua I le anganga Paia, o whātuatua I le e kālesia Paia e au whiaina uma, I le mare mafutanga o le au Paia, mare wha mangaloina o angasala, mare toi o le mai o le tino o le tangata, I le mare ola e whāwawau. Amene. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous, will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou talo. Lea oa oe. Fetalai la ua fio I le Loloto lo finangalo. Ua mato bilo ai le lofa o la ua fio I le lalo langi nei. Ua e tā pena au ave fe au o le tala lelei. Mai le Loloto a ua onga tā ua I le ono le tangata muli muli I a te oe. Whawhitai wa e tai mai I mātou. Mātou teilo ai la ua fio. O oe o Yesu toi tū. O oe o Yesu manu malo. O oe o Yesu o le whaola. O le vi inga lea sili mai o mātou ne ngutu. Mātou te tau le mātango fio la ua fio. Le tamau a inga o louwa ngā lofa tu noa. Wa e whao ngā o mātou nei tāleni. E whātino ai lo finangalo e so o sei tuo le lalolangi nei. O Loloto e tu mai le oti wa vea lea mala mepa o le ola. E susulu I o mātou nei anganga.
Ua mātou mauai se awa o ngā sili ma le tāua mo I mātou. Po whea lava mātou te o iai. E te le tu ua I mātou. E mawai atu o le lalolangi. Ai tu mau pe lava o lau upu. O le usitai ma le wha moi moi I a te o Yesu e. O le pale lea o le wha o le tanga. Whawhitai wa e au I mātou. Ina ia mori mawina wa venga o lo mana Yesu. Wa e whawina I mātou le nganga Paia. E tau ave le whaiva o lo whinangalo. Whamanu atu lava I lo suafa. A wae le leila wa fio. E moni ma wha maoni o mea umai te whaia. Wa e laulawina mea ai wha le nganga mo I mātou. Mātou te talia ma le loto whawhitai. Ma le nganga wha Manuia. O mea aia le tualo mātou tamā. Wa e teu teu inai lo mātou ne yola Tapua'i to tonu lo malo. Whawhitai me ai mai le lawele ele marisami. A vele ma wha malo si tino I o mātou ne tino. I tausi ai le malosi o le mātou tino matotonga. Ia vi ia lava o e wha wavau lava. O mea alofa nei au mai e lawa fio. Mātou te whao ngā ina, mātou te vivi I atuai I a te oe. Le atua whawhitai lo mātou, ta māre whawhafonga te tāloe. Le li ie lo mātou ta māpa ia. A wina mai pēa lo walofa maruwanga le lei. Whātonu tonu ai I mātou te ngata wha atau wā. E te ao ai I a te I mātou. A wāle ngā luenga le atua wa e tuina mai. Mātou te wha wa wina pe o lo whinangalo. Ia e alofa I lo mātou nei sāwalinga. Sāwalinga o le ola o le whātua tua ma le usi ta. Ia susulu pe lava lo malama ia te I mātou. A pongia fo I le mātou sāwalinga le ia pe se le ala. Anga le nei manga malula wa fio. Ona le pau lava I mātou I le ato toa. Ia e whātonu tonu o mātou wala. Mai e pui a te I mātou. Whawhitai mo le nganga Paia lo mātou whisoso an sili. Ia mātou mawai le alofa e tausi ai o au polo inga. Ma teu te wailo mātou wala Tapua'i. Ia vi ia lava oe le atuai e wha wavau lava. Lo mātou ta māpa ia. Pa ngā leo I mātou o le whanau o le whoturanga masase. Whamangalo mai I mātou I lo mātou wola solo e se mai I a te oe. Mātou te turi vai mari mi ngao mare awa I te tauai. Ono I mātou ne tangata ang sala se I o luma. O aso ua muri atu I o wala. O aso ua pule I ala o le loto. O le taimi fo I ma le malosi. O le nau ma le taita inga. Le nei le tua o ala umalava mātou te whaia. Ua mātou sala ma mālaya ai. Wa vea lea mala wha lave ia te I mātou le li ie. Peone sila fia o ang sala. Vea le ma pou li uli o lo mātou nei sunu le ala. Whasa se ai o mātou nei mawhauwhaunga. Manatu malangona. Ai mātou te tuli vai atu pe I la wafio ia e alofa. Matalia mai la mātou nei Ifoga. A o Faasifo atu si Ifoga o re tai a fau. Male lalo langi Atua I la wafio. A apa mai la wafio. Whātūtuna la I taito tasi le Manuia o le toto le tama'i ma moe. Ia ma maolo to sā ma ia te I mātou. A ia e manatua I mātou I le lofa. Ina ia mātou I loa I lava oe.
O le atua e whaavavau lava. O le atua le tu uava noa i le tangata. O le atua e lofa. O le atua e le lei. Ia mangalo i mātou e tusa ma mio o mātou whaia. Sausawina i mātou le toto le ola. I le suafo Yesu Kiriso. O mātou mana o ngalo mātou tamapa ia. Alofa whātumu tumuliaina i mātou. O tele i mātou le whangau ngawina. Ono o le nalo langi o lo mātou no nofo ai lo mātou tama. O lo iai pua ngā mawhaingatā. Mātou te wala au i lawa fio. O wā oe o lo mātou ne ia pitanga. Mātou te manao mia lawa fio i taimi umalava. O lo mātou ne yola. Alo whangia lo mātou tā mawhai. Ina ia mātou mauare file mū mai a te oe. Lima tai to lua lawa fio mai i mātou. Fa Manuia ma pui ia te i mātou umalava. Le atua lo mātou ta māpa ia. Mātou te wala au i lawa fio. Pui le Paasifika lo mātou ta mai le tsunami. Fa lave fa natura. Ia iai le a ao lawa fio lo mātou ta māpa ia. Sa leo le pua ngā lo mātou ta malo e sila fia. Ia iai o lawa fio. Mātou te wala au i loa lofa mano wanga ni lei. Alofa ngia i mātou a whitaia i mane nei wha mai o ngonga. Ia iai lawa fio ia te i mātou. Whawhanga pea i mātou i lo mana. Ina ia mātou mauai o le malos. Wha Manuia sa moa tutuila ma manua. Ia ene lingi atu le tamau a inga tusa maro lātou tau tinga i le ao maripo. Au mai lawa fio le sini au tū. O lo mātou nofo Tapua'i i lo mātou tama. A o iai lawa fio mau malo. I le teuwina o le vāwhea loai. Ma le tau se ina o Malotu to tasi ma malo filfilia. Mātou te tatalo i lawa fio. Ia malanga lawa fio ma le upu a oelo mātou wali ie. Ia iate i latou umalawa le pui ngā o lawa fio. Sa moa e so se turu inga o le lalo langi nei. O tiu te mawhaiva wa e wala awina i latou. Ia iai o lo walofa lo mātou tama. Le tualo mātou tama pa ia. Mātou te wala au mona ia mātou whanau. Alofa ngia i latou. Ia maai o le penitala o latou wanganga le li ie. Le ngata i le potu sa la lau au le atamai a te oe. Se taimi o iluma sula i latou lo vi inga. Vi iai oe wha wavaulava. Le li ie lo mātou tamapa ia. Fio mai lau e ka le si au au. Wha Manuia le li ie lau a fio ia te i latou. Le tua lo mātou tamā. Aua le tu la fua ia te i mātou. A ia Manatu-Autu i mātou. I loa lofa marawanga le lei. O mātou tāro sanga ia lo mātou tamapa ia. O niso mea lo esi la fia. E awala mai ai o so mātou Manuia. Ia whaia e la ua fio le mana onga lilo. Ma le mana lilo la ua fio. E pei o lau masani. Mātou te wala au atu i le suafa o Yesu Kiriso. Le li i male whaola. Amene.
Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. Faitau wina a fionga Paia le Atua. Ngangana fa Peritania, ngangana fa Samoa. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version. From the New Testament, the Gospel according to Luke, chapter 5, verses 1 to 11. The Gospel according to Luke, chapter 5, verses 11. We will read in responsively reading. Let us hear the word of God. Once while Jesus was standing beside the lake of Gennesaret, and the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he saw two boats there at the shore of the lake. The fishermen had gone out of them and were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little way from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water
and let down your nets for a catch. Simon answered, Master, we have worked all night long, but have got nothing. Yet, if you say so, I will let down the nets. When they had done this, they caught so many fish that their nets were beginning to break. So they signaled their partners in the other boats to come to help them. And they came and filled both boats, so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Go away from me, Lord, for I am a sinful man. For he and all who were with him were amazed at the catch of fish that they have taken. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. Then Jesus said to Simon, Do not be afraid, from now on you will be catching people. And of verses 11, When they had brought their boats to shore, they left everything and followed him. Faitau wa fionga Paia le Atua maningangana fa Samoa. Whenga inga whau le vengalia Luka, o lona Matau-Autu 5, whai upu mua e whangata mai le sefuru maritasi. Mai le whenga inga whau e vengalia Luka lona Matau-Autu 5, Tatou te Faitau whiaua wa iai, mai le whai upu mua e whangata mai le sefuru maritasi. Ua tuo Yesu i le au vai, o le vai o Kenesareta, wa fetu leni mai fo i le motu o tangata i a te ia, e whaalongolongo i le awhionga le Atua. Ona sila fia le e ia le waa e lua ua taranai i le au vai. Au o ese ai le au whaiva, ua tā o latou penga. Ona maliwa e lea o ia i le tasi waa, o le waa lea o Simona, ma whātonga atu i a te ia whaiti atu i le waa, nai le au vai, ona nofo le o ia i lalo, ma o atu nai le waa i le motu o tangata. Ua umana na launga, ona whetalai atu lea o ia i a Simona, i nā tutu atu ia i le Loloto, ma tui foai o outou penga e mawai ni ia. Ua tali mai Simona i a te ia, lele ie, ua atoa le po, ua tinga inai i mātou, i le iai ni mea ua maua, ona o lau whetalainga, o te tuuifo ai i le upenga. Ua umana lātou whaia o le mea, o na lātou si o mia lea o le awia, te lava, ua māsai ai lo lātou upenga. Ua lātou ngeno atu i o lātou, o i le tasi waa, e o mai e fesoasoani a te i lātou, o na lātou o mai lea, ua whaatumo o lātou waa uma e lua, ua tālingo ngoto ai. Ua inoe Simona Peteru, o na whapaule o ia i tuli vai o Yesu, ua whapea mai, leari ie, i nā maliu e se atuia oe i a te au, a wā oa o le tangata ngasala. A wā ua ofo o ia, a toa mai lātou umasa i a te ia, a wā o le awia wa lātou maua. Ua whaapea fo ia popo mai oane, o atali o se petai o i lātou, ua whaiwhaiwa whaatasi ma Simona. Ona whetara i atu lea o Yesu i a Simona, aua e te whewhe, e a mata i nei ona pō o le mau tangata. Mare whai upu se foru maritasi, Ua tuta o lātou waa, o nā lātou tu uai lea me uma, ai muri atu i a te ia. Manuia mai o le tua i le Faitau o ana fionga Paia. Ma ia tu mau pe lava o lona viinga e whaavavau lava. Amene. O le launga i le suafa manu malo o le tua le tamā. O le tua le alo. O le atua le angang sa. Mai le tusi sa o tātou Faitau ma whaalongolongo iai. Ua whiriwhilia mai ai o le whai upu e whapea. Ua umalana launga.
Ona fetalai atu le o ia i Simona. Ina tutu atuia i le Loloto. Ma tu i fuai o tau penga. E mauai nia. O le Manatu-Autu o le nei aso. E tusa ai ma le whaasinonga o le tusi Faitau aso. A o a onga o le tai Loloto. A le Manatu-Autu e lima taita inai i Tatou. Fo mai ma le whai a onga. O le fo mai. E tu ina atu lona o la tausi e fesoaso ani atu ai i e olo mamai. E fusia ma tonga fitia o latou puapu ngā mati ngā. A masoe fo i o le tino. Latou te tausi ina ia Manuia o le whaalavelave. Ai fo i o puapu ngā mawhainga tāwe vesi mai. E fesoaso ani fo i latou i le olanga. O le whaia onga. O lona lava tiute o le o atu mata upu sili. O wā o lana mata whaioi lea o le sā ili ai i le malamalama. Ina ia malamalama ai o le tangata mai le pongi sā. Ma poto ai mata upu. Tau le ola. O le awa onga i le tai Loloto. E mana o mia le taritonu usi tai. Ma le whilinga ina ia maua le sini au tū o le wha moe. Mai i le awa onga o le nei aso. O le Loloto. E whātu saina lea i le mamau o le wha tua. I mea e le vaaia a e whaia ma e taunuu e Yesu pe a usi tai o le tangata. Whai mai Simona. O lau whetalainga wo tu i fuai le upenga i le Loloto. O le tala le leia Luka. O lo o whai loa mai ai o Yesu o le fo mai ma le whai aonga. A o wha solo pēr le sa atu o ngā ruenga tā lai a Yesu. Ma le ao auina i ai ma whao a ai. O le tala ina o le malo o le atua. Wa vea lea mala. Wa whātau nuu ai le misiona o le whina ngalo le atua. I le au soo sa i ona whiriwhiria. Sa wha solo mai lava i tulu inga i whia o le sāwalinga. Ina ia a toa ai o le wha moe. Lea o tātou vava ai ma mori mawina ma whalongoina. O le vai o Kenesareta. Na usu iai o le vaa o le tala lelei o le wha moe. O le au vai lea o Kenesareta i uteia. E ilo a tele i tangata mai le whenga inga tuai. Maua maasani e fo i le tō telo tangata i le ingoa o le nei vai. Mai ai maua mai i le nei au vai. E matau tia i le whaiva o whainga whaiva. E mau penga pe alafo ifo i le toele. Ai sea fo i lava o se whaiva o na asa ma se mau. O le masani fo i lava o lala whanga o sa moa manu. Pe au suia o se fono. Ai ai o se mata upu i whainga tāma le maua o se tō whāma le moe. O na iai lea o le muanga ngana e whapea. Toi lafo i le Loloto. Fe mai toi tutu watu le Loloto. E sa ili iai o le tō whāma le whaautanga. O le manatu e whapea i whafo atu o le o ngā tambi. E tele atu i e mauai e whātu sa tusa i le Alopopo. Na ilo i e maua i le matawhanga. E o atu ai le vai Loloto, pei o le ao a onga na maua mai i le poto o le atua iate i Tatou. Whamai o Simona, Iakopo ma Ioane le whanau o se pekaio. O tau tai ia o le whaiva. Ua asa le whaiva o le mawhau walangona le tingā. Ina ua e le whaiva ma le mau.
O se mea matautia le nei ua fau le lato faiva. Ua se ese la wia mai a te I lato. Ua fiu le penga. Le ai o se mau mau o lato faiva. Wa e mai le faiva. Malo lato loto o tia. Ua se e mai le vaa. O la saune ta o lato penga. Ai whailoa I loa ma Yesu. Wa whātonga atu Yesu ia Simona. Au mai le vaa au te tūwai. E whaile ma pule tālau lau wai o le tala le lei o te launga atuai le moto tangata o le tūmai. O Simona wa ia whapēno na loto. Wa ia talia le whanonga aleli. Mo whapea tu foi Simona. Leli ie. Faia tu sai I lo whiringaro. Ai o le taimi tonu lava lea o le pule laa o le tala le lei, ua launga ina mai o le upo le tua I lunga o le sami. Ua maea o le launga. Ona whapea atu leo Yesu ia Simona. Simona, alo atu te isi lava le vaa. Se ia tala whea ngai ma le whaafonga mai o tangata. Ma le moli mau o le mea o le atupu le nei asu. Ae sari lo e Simona. O le awa o wina o ia I Yesu I le au penga o le tai loto. I le nei awa onga. Ua whaia lea ma mea ua iloa ia Simona. Le matau tia o le tō whaa ma le moe ia Yesu. Wa mai a le awa onga, le awa watu a Yesu I le moto tangata. Ona le liu watu lea o Yesu ia Simona Iakopo ma Ioane. O tau nei, o le awa onga le nei o le tai Loloto mo o tau. Wa awa watu a Yesu ia te ila tau, mo le faiva o le tai Loloto wa o le fina ngalo le na o le tua. Ina ia o tau whango ngota I le Loloto. I le faiva o le faa tua. Faiva o le usi tai. Faiva o le taritonu. Whātonga atu fo I Yesu. Simona. Tutu watu leo penga I le Loloto. Whai mai Simona. Ua halu le po a toa e le aise I o le faiva. Ai ono o lau whetalainga. O te tuu wifo ai I le Loloto o le penga. O le whetalainga Yesu e tutu watu le Loloto. O le whātua tua le nā ma le usi tai. Ai I tusa lava I le manato Simona I a te ia. Ai sa whaalongo pe lava I le si whafonga o Yesu. Ai sea, ona fo e māsani I Simona. Mai wa maua I la tau o le awia tele, o si o mia. Ngeno atu I la tau I vaa I o la tau au tafa. E o mai, ua tele le ia o la tau mau, ua tali ngongoto o la tau saa. Po whea lava e te whaangota iai. Po whea fo I e te tāliu iai so se whaenga o le sami. Tā te tāliu lava I le sami e tas. O le alofo tu noa le nā o Yesu mo oe. Se whafonga o le tai a fau ma le lalolangi. E Loloto awa onga Yesu mo oe. Ina ia e ola I le tai Loloto. Ai le o le tai papa. Ina ia e tau sami I le ia mai le sami le Loloto. Ma le malio Loloto. E wha maria ina fo ilo ola. Tasi lava I le awa onga Yesu. I le ngalue o le wha atua. Eo ina sa umi se taimi o whatau nuu le wala awa Yesu. Ai sa muli pe lava iai o na uso. Sa whau ngā Yesu o tā lenia I la tau. E hao au ina ai o lo lato whaiva mo tangata. Sa whau ngā au whaiva le nei o au penga I la langa I lima. Au Maia Yesu o le upenga e la langa I le upu o le atua. O le upenga
o le tala le leile nā reri. Pei ona whao ngā e tautai o le vasa o le upenga le nā, ina ia lafo atuai le moto tangata e tō tele. Ina ia lato maua le whao le tanga. Ma mauai o tangata fau te tonu o le malo le tua. O le upenga o le whale nganga le tua, e ngoto atu i le loloto, i le loto o le tangata. O le lofa nā ma le pui pui ngā ke riso. Po whea lava e alu iai o le tangata. A ua iai le pui pui ngā Yesu ia te ia. O le awa onga o le tai Loloto, ina ia tātou i loa Yesu ke riso, o le whaavae o le orotanga sili lea mo i tātou. Ai o se tau tai lava e lava le tō whaa mareuta. E mau lo na whaiva e peie masai sai e leo penga. Le nu ue o le atua. O le Manatu-Autu o awa onga Yesu i nā tutu atuia i le Loloto. Ma tu Ifoga o tau penga e mauai nia. E iei taimi asa ai o le whaiva. E whaangota i le pō ai le ai o sei ai maua. E le ai se au ngā o le whaiva i alu i le pōngi sā. Ai leo tāpena ina i le whatua tua le ustai ma le talitonu. Ai a atoa uma mea nei e tonu. E a e mare Manuia o le whaiva o le tala lelei. Whamai o le tala lelei ua mua i a te oe ai lua i le motu o tangata. O le alofa tāpena le nā o le atua mo oe le nei asu. O le whaia onga ma le whomai i lo ola. Wana te sila fia, e a fia lava oi le pongi sā o le nei ola. A o le atua, o i o le whomai na te fō i a te oi. Wai loe Simona, mo e wa ai o nei me tele i ona luma, mai ua ia pa ui ona tuli vai, Yesu e, alu uesa e atu ia ma. Wa ua le tangata angsa. Sa tala no lava Yesu ya Simona. Ina ia whai loa tuai e Yesu ya Simona. Wa e toi fo'i ya Simona mai a Petero. Ai o le ato o le tangata na mua muli ya Yesu. Ai muli ane toi fo'i lava i le larolangi e maasani ai. Le ala leo wa whaangota a Yesu i le loto ma le nganga o Simona. Ina ia toe tā pena i Simona i le whi au o le tala lelei. E whi sosoani le nganga Paia i a te oe i lo whaiva. Po whewho i lava le o ngā sami e te whangotai. Po ua e sauni ea e te whangota. Whapere o le whisili mo oe ma. O whea la e te lafo iai lau penga. Deep water teaching. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let your nets for a catch." We often separate the holy and the secular mistakenly, thinking that the only holy is good. We think that God is not interested in our daily routine and secular jobs. God is supposed to be interested only in our holy work. In today's story, we see that God is not interested in personal life, but also is in his children's life, especially when it comes to their daily routine. Jesus still calls us from wherever we serve. And we don't have to leave where we at. We just answered his call. And he will continue to serve our purposes before we even leave where we are. On this occasion, Jesus was preaching to a crowd that is gathered. Because of the size,
he got into Simon's boat to create some space. When the sermon was over, Jesus challenged Simon to cast into deep waters. Simon's first response was that all night long we catch nothing. We are tired. But Jesus says, cast your nets. You will find the catch. But he didn't understand why Jesus asked him to cast his nets into the deep water. But that was the first training of the purpose how to serve in faith, obedience, and love for God. The people are hungry to find where to go and where to rest. But here's Jesus standing in the midst of the boat, preaching the kingdom of God. And then when he turned around, it was time for him to teach his fishermen. Now it is time to fish for people. Jesus gave us the nets, the Bible. He equipped us with the bait. The bait that we have with us is the Holy Spirit. The fruits of our words, we proclaim of His majesty. Jesus called us from our daily work to serve, and by obedience, He blessed us with the skills and talents. This is the time for us to prepare for Christ to call us to serve. Jesus called His disciples. Are you ready to accept the call? And this is the conclusions for us today. Where are you going to cast your nets? Fishing was a major industry, and it's a very well-known task in the Sea of Galilee. But here Jesus is taking away the fishermen of the water for food. Now is for the kingdom of God. How can you use your catch for God? What are you going to use for bait? The answer to it is faith and believe in the one who sent you. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never die. And then today, wherever you might be, the Lord Himself goes before you. He'll continue to lead you and be with you forevermore. May God bless you all. In the name of Jesus. Amen. May God Himself, the God of peace, will sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. May God bless you all. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. Maia
Ia, ele tartonunga sa mo le ua tatou mai le si ui o le tatou Tapua'i o le nei aso. Mo li tele atu le ngang whaftai, ia i tatou sa mawhai, o na maua se awanoa tatou te Tapua'i whaatasi ai i le aso salo na toru o le nei masina. O te mo i whaftai lau sunga le li whaifi au, Pastor Samuelu, ia tusa o le tāpenanga, ma tango fia o le nei aso, o le upu fola le Atua. Ia, e mauti noa lava ma sila fia uma i tatou uma, o le fe au fola ia ma le fe au tapena wha le Atua, e le se fe au whaingo fie. E le whaingo fie le sa i linga o lona fina ngalo. E a o mai, e a o atu, ia, le na, o le maunu e tongi le sami. Ina ia mawhai o na whai tatou mawhai whaiva. E le ngata o i o le sami. A o lea ua manino o tatou e whai whaiva i tangata. O le whi au wha le atua nā o le nei aso. Nau wha whonga anga sa moa, ia whaia i tatou whaiva i tangata. E a fu atu i le aso o ana nafi o le aso mātai au. O le whi au o le atua, o le upu o le atua e a o mai ia i tatou o tangata wha le tonu. Tatou o tangata angasala. Ia whaia pēr lana upu, e wha manatu pēr ia te oe maa umatatou uma, ia so taitasi o le soifua ma le ola. Ia o le vi inga e fo i le atua ina ua uma na whaile ngalu nga wha le a o le tangata. O lea sa moai le atunu ue, ia ma lo wha aftai, ma ua fo iso ua vanoa tatou te whailotu wha tasi ai ma tatou wha longolongo wha tasi ai ila na whi au le nei aso. O le anganga lea o le nei au onanga. O lana whi au wha ale tino, wha ale mawhau i aso taitasi uma o le vai aso. Ai o le aungarawa, e a mata, e wha aiu, ma e tū lei pea, lana whi au wha le anganga i aso taitasi uma o le vai aso. E iei le tatonunga o le si ufonga o le tai au fō, o le whi au wha le atua, e le tuli na se i whai i le aso saa. A o aso taitasi uma o le vai aso, o le wha moe le nao le kālesia le nei. Whaftai tele, i o e Samoa, i lo Mafutaina, ma le tatou, whainga tatou, ua e filifili tatou te Whailotu whaatasi le nei aso, wha Manuia le Atua. Ia, a o wha malu mai le nā vai aso i whi au mga luenga, ia iai le anga lei whaasoa o le Atua. Mo tatou uma o lo mwhai o na mafuta mai le tautua ma le au nanga ale ne kālesia ala ila na le tio whaasara lau. Ia o lo whapea lava o na whaalau i lo atu, ia le mala au pa ia le atua i le sa whaima perestene o le nei tautua ma le nei au nanga. A o se taitai fo i o se whai au, se whawhengainga whengai ma le kālesia tele i Los Angeles, ia lea o wala au iai le atua. O lo whapea lava o na iailo na tino maliu, i tonu o whale maliu. Ia e manatua mai pēr sa moai le atunu ue whaonga ina le nei tautua ma le ni au nanga. Manatua mai le whare tua ma le no whaalo ma le mamalu le kālesia, ia a inga fo itangi mai ala, i lau tau ta talo. O le aso tōru se fulu, tōru su maltasi o na toe Sauniga, ia o na whapero lea o na tu ina atuai lo na tino i le palapala ia e tusa o le whailo mai ia o le ainga ia ma le toe maona toe Sauniga aso torusu furu ma le torusu matasi ia ma teu ina iloa lo na tino i le ele i le palapala manatua le whatua le kālesia i au tāru sanga Samoa. Le sa tu le foi le nei tautua ma le nei au onanga e whaima perestene ua wala au iai lo tātou matai. Ia alo whangia fo i le nei au onanga manatua mai si ufonga le tai a fau i lau te talo pe a maua se a wanoa e Mafuta ai lo tātou matai sili. Toi whai watu ia whaftai tele Pastor Samuelu tusa o le tāpenanga o le nei aso. Whamanuia le atua i whi au mga luenga Samoa, o whamalu manu mai, whamanuia fo i le atua i whainga māloa Samoa na lua, o le whainga māloa tutuila manua, tai nane le whainga māloa i o ua tūle mai, ale māloa tutua tasi tai ma le alofa, lo tātou atunu. Ia o le mātou
upulea mo e Samoa i le nei aso. So i fua ma ia Manuia. Tātou whai ui le talo, le tuai, o whetu leni mai lau whanau. Ai whawhitai wa e tā pena ina i mātou umalawa o whātasia le nei Tapua'i. O lau au whaiwhaiva lea lo mātou tamā. E whātau taia le Loloto o le sāwalinga o le nei tausanga. Le atua lo mātou tamā Paia. Ia e o mai ia te i mātou ma whātonu tonu pēo la mātou nei wholanga. Po whea lava o le a lafo iai o le mātou penga. E iai o le wha moi moi. Le whātua tua ma le usita ia te oi. E Manuia whaiva o lau whanau. Whamanuia ia te i lātou. I le suafo Jesu Keriso. Lo mātou wali i ma le whaola. Amene.